Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангурӯ ва Буғ. Имрӯз 5 ноябри соли 2023 ва ман қарор дорам дар гармхонаи худам шаҳри Душанбе ва ба диққати шумо ҳамин меваро ман пешниҳод мекунам. Ва ман инро грейпфрут гуфта фурӯхтагӣ будан, аз Россия овардагӣ будам ва ҳозир ё аз бозори Саховат харидам, ҳозир да ёдам нест аниқ. Ва ҳозир не Россия ва ҳозир мо якташро мечинем, мерем дар хона, бармекашем, мекушем, мебурем ба курча, чӣ будан инро мефаҳмем. Мана инро якташро ман мечинам, ман чӣ калон аст. Мерем бармекашем, мешӯем, мебинем кани чӣ буданашро ва мефаҳмем ки ино чӣ аст. Як агоро боз нишонтиям, анинаш апелсин аст. Бинед чӣ хел апелсинои хушрӯй, вале напухтааст. Ин пазад ман ҳатман бурида ба шумо нишон медиҳам ки ин чӣ гуна апелсин шудааст. ҳоле мана инҷош кабуттар аст. Бинед ҳамин кабутҳо нест шавад, ҳамаш зафт зард шавад, ягон 7-10 рӯзи дига вақт аст. баъд ман ба шумо нишон медиҳам. ҳозир рафтем ин меваро бурем, ана ин меваро бурида тамошо кунем чӣ аст. ҳамдиёрони азиз, мо давом медиҳем наворамонро оиди ана ҳамин мева ки ба ман ҳамчун грейпфрут фурӯхта будам. ҳозир мебинем ин аз худаш чӣ ҳаст. Мечашем, обашро мечашем, худашро мебинем, вазн мекунем ва ман чӣ хеле мебинам, агар ин хел меваи хушрӯй бурорем бозордан, дарунаш чӣ буданашро одамон нафаҳмида, насанҷида мегиранд, чунки бисёр хушрӯй аст. афташро бинед. ҳозир вазнашро мебинем. грамм 500 грамм ам гӯем мешавад. 509 грамм. акун мо инро ҳозир ин меваро ки грейпфрут гуфта ба ман дарахтро фурӯхта будам мебурем, мебинем чӣ аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дубла кунам. серо будааст. грейпфрут аст. фикри ман ба дига ягон чӣ нест. обашро кане бинем. сероб аст ё не? сероб аст. инро бинед. обашаи он тараф парида шудааст. мана як худаш мумкин қариб ним стакан об тиҳад, агар ба сока выжималка кунед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. кани як обашро нӯшем. чӣ хел аст? туруш аст, лекин як туруши бароҳат аст. агар дар ин шакар андозед, ҳамон оби соки вай мешавад. апелсину ман вай астку, оранҷ астку. мо худашро хӯрем кани ҳа. сокаш приятне, бениҳоят роҳат мекунед, да роҳат мекунед ба ин соки. ман аввал фикр кардам ки инро нест мекунам, лекин нест намекунам. инро ман худам танҳо сокашро хӯрда мешинам дар хона. ва инро бинед. ин тилим мегем. мо харбузаро тилим мегем, русош долька меган, мо тилим мегем. мана як тилим буридем. бинед. ҳозир ман тилимро мечашаму баъд ба шумо мегӯям ки ба монанди лимон туруш аст ё саре ширинтар аст. туруши ки лимон аст, ихел туруш нест. салакак турушаш кам аст. ширин намегӯям, лекин қандам дорад. ҳис карда мешавад ки шириниам дорад.
تروش مزه رو راحت میکنید خودم با یک راحت است خوردن این سال گذشته 2 دونه بسته بود امسال 6 دونه بود یک تاشو چیندم من به شما من نشان دادم آبش رو خوردم نوشیدم چقدر آبی راحت بود همدیران عزیز من اگر شما زیر پیوند این را در چی پیوند کرده می شود فکر میکنم که اگر شما پندیروزه شنونید در پندیروزه نشون نمو میکند یا اینکه لیمون رو دانه‌اش رو شنونید نشون نمو میکند خودش دانه ندارد من خوردم که دانه نداشت خودش دانه ندارد به فکرم دانه ندیسوده نه هم کلون دانه ندارد نه یکان دانه ندیسوده من اگر بعد نباید دانه حاضرش دانه نیست یعنی که تکرار میکنم خونه من در نهال پندیروزه هست من وای را امسال نیست میکنم از پندیروزه قلم چک کنید اگر پندیروزه برای تک پیوند بهترین سیتروسوی و باز بهترین این دانه لیمون است دیچکا میگن دانه لیمون را شنونید اگر لیمونی یابوی برایت نمیبستگی در آنها پیوندی بهترین میشد این که خودش ترش است در لیمونی ترش نقض میشود همدیران عزیز انا و اپلسین رو هم نشان دادم به شما چقدر اپلسین خوش بود خدا خواهد یک 10-15 روز پس از همون اپلسین ها هم یک تا میبریم به شما نشان میدیم پختر است و با شما یادداشت میکنم که از اپلسینی ترکی من میبیارم ماندارینی ترکی میبیارم پامیلا میبیارم گریپ با چی بود مانگو آووکادو و باز بسیار پیستایو بادام پیکانو چهارمغزو انواع سیب و زیتون نوک سینامود دیویژی سانتا ماریا کنفرانس روز 21 نوامبر من بلیط گرفتگی هستم ترکیه پرواز دارم نرخ و نوای این ارزان کنیش وابسته میشد به آن نهالاتی مقداری که من میبیارم اگر که من پول بسیار داشته باشم خریدار بسیار باشد و من یک ماشین رو 30-40 هزار پول کرده بیارم البته در اینجا که رسید از حساب فایده مقدار بسیار من میتونم نرخ رو ارزان کنم لیکن بسیار افسوس که خلق ما توجهشون به همین باغکنی و به نهال و پروری و به همین کم است و من که مقداری کم آوردم در ماشین ما $12,000 میگیرد یعنی که اگر 5 سومونی از $1 هم اگر سری نهال من 12,000 نمیبیارم من ولی پولی نو 4-5 هزار جمع شده است من مجبور در گردن خود میگیرم میبیارم برای که زبان این چیزی تازه ترین است من قرض میکنم رفته بار رو میبیارم فایده هم نبینم اگر لیکن همدیران عزیز اگر خلق بسیار توجه کند پولش رو پیشکی من ماشین رو پر کرده بیارم البته ما نوک رو 55 سوم نه 45 سوم میگوییم 45 سوم نه 35 سوم میگوییم انا از این وابستگی دارد و من پول یک ماشین رو $12,000 تیم پول تموجه رو قریب $2,000 زیادتر تیم نالوگش رو تیم این پولی کارگر تیم هیچی من قرضدار شده میبیام برای همدیران عزیز چقدر شما توجه کنید با کاری من چقدر بسیارتر نهال و پیشکی خرید همون وقت نرخ ارزان میشود همدیران عزیز باز تکرار میکنم 21 نوامبر من سفر دارم خدا خواهد به ترکیه برای آوردن نهال‌های بهترین برای خانه‌های شما باغ شما برای همین هرچی من امروز اگر 5-15 روز مونده است هرچی زودتر خریداری باشد خریداری کند پولش رو پیش پرداخت کند من با آنها نهال‌های بهترین را آوردن درخواست کردم در دسترس کردم در پناه خدا باشید همدیران عزیز با گروه انگور بابا باشید